Nawna thérapie, mais salmina nokku ka wonɗon. Bonjour à toutes et à tous. Hara miɗen subani on toɓɓere molanande ka ɗerol men ɗo hannde. Ala ko bonnata wonki bani adama hewtiti ko wiyete kon nokkure bonde ma yimɓe bonɓe. Wattana yile nde yewtere. Buyi hannde no e drogue, alcool, prostitution, nguya, escroquerie, aventure ji sattuɗi no tawa e muɗum wongol e nokkure bonde ma wondugol e yimɓe bonɓe. Andi ko ɗum heɓi e na fu buyi e meɗen ko ronkugol andugol an on ko haw gande ɗe wonaɗa jandene ɗen ko fiya andu fowsi wona hoore ma yaw ka école ƴettu kayeji payi koye ma ko ndara ko windi to ko inde yimɓe inde leyɗele fi makko kanko wonɗo jangude on hay hunde ala nder to yahu ka duuɗe ndara ko yimɓe ɓe wona jannede fi kanko ruhu makko ɓandu makko cellal makko ngal ɓuttu makko ngalu makko hettare makko nde hisugol makko ngol daɗugol makko ngol ala nder to ko ɗum waɗi a yiyay banadama o wawata mijitade ka weeti ha ka niɓɓi banadama on hakkunde question e réponse fiyon ɗum kanko on o wawata mijitade fodde a wonali neɗɗo mijitotoɗo andu hunde sertade ma taw e kulloy koy. Vous allez beaucoup m'excuser, c'est la thérapie. Mi fillito fodde fiyakeji ma aduna ɗi woni ko soñjaji heɓay ɗima woni ko moƴƴereji heɓay ɗima si tawi ammoɗi woni heɓude o ala nama wawugol miijitagol haray hunde sertali ma taw e ko wiyete kon asfala safilin hay hunde ko ñande fuɗɗiɗa miijitagol taskagol ko nden ñande kadi fuɗɗotoɗa yi'itade e ko ñande fuɗɗiɗa yi'itade andata ko honɗum gaynata ko ñande anduɗa ko honɗum gaynata ƴettata geɓal mangal ɓay goto jonnata. Merci Chérif Kounda, merci Sopaykon, merci Diallo Daoud. Non, geɓal mangal ka aduna ɗo hay e goto jonnata hay e goto mi fillito jonnitatama geɓal mangal ko am immoto ƴetta ngal woɓɓe ƴettiral ngal no newori woɓɓe ƴettiral ngal no sattiri ala kulli haalin ko am immoto yetta ngal sa immaki amma yayara hettal geɓal mangal. Merci, partagez-le là, donc pareil. Ala ka hoore leydi ɗo ko bonnata wonki bana adama hewtiti nokkure bonde ma yimɓe bonɓe watta yila moƴƴa ɓe wondataɓe ko jangatako ko holotoɗako ko ɗin ɗo woni gurdam maɗa ko piihoy koye fillitotoɗa ñande o ñande ko ɗum woni gurdam maɗa ko yimɓe ɓe wondataɓe ñande o ñande ko ɗum woni gurdam maɗa ko holareji ɗin woni gurdam maɗa min nima bus hande no e drogue no e beere no e jeeno no e nguya no e aventure ji ɗi anda ko jokki halkali ɓe hewtiti amma ɓe ari e nokkure le mauvais lieu
ɓe wondi e yimɓe bomɓe. Ok, courage lié, on va continuer comme ça. Partagez le live. ɓe wondi e yimɓe bomɓe e saayi ko ɗum naati ɓe ɗan gurdan ɗan wonɗaɓe yiide ɗo. Voilà, c'est bon. Donc wattangol yiila fota anda. Ok, partagez le live. Ba Marwan, merci beaucoup. Partagez le live. Mi fillito aduna on yiɗa bani adama miijitantoɗo hoore mum. No woodi wonɓe miijitaade kono ko jonnaɓe ko honɗum ɓe miijitoto. Comme les religieux, comme les esclaves, comme les salariés. Ɓeyɗo fof ko yimɓe na honde ɓe ala hakkil ko ɓe miijitora, kono hiɓe jonna ko ɓe miijitora, ko honno ɓe miijitorto. Wona ɓen ɗo wonɓe yewɓe. Ko wiyete copie. L'authenticité originalement arɓe ɓen ka hoore leydi ɗo goto ardade gandal. Ko e nder miijitagol maɓɓe ɓe faami yo ɓe accu yaltugol seppa yaha hoccoya ɓiɓɓe leɗɗe ɓe tuta ɗen leɗɗe. Yo ɓe accu yawgol ƴooga ka caangol rondo ɗan ndiyam adda ka suudu yo ɓe asu kolor, ɓe asu boyi. Yo ɓe accu yawgol ka ɓaawo hoggo hunta ton haajuji maɓɓe ɗin yo ɓe moƴƴin huntirɗum haaju hurgoji ka sera cuuɗi maɓɓe ɓe asu ɓeyde. Ko ɓe miijiti ko ngon miijo woni ko dari. Si darike on wontay maccuɓe, on wontay ñembayɓe. Leggal ngal alaa ɗaɗi, henndu arndu o naɓoray ngal. Si ko fedde ari ɓe naɓorte, si ko politique ari ɓe naɓorte, si ko jooma jawdi e mafia mum e tiiriji mum ari o naɓorte, si ko proxénète ari o naɓorte, si ko yewtay ɓe fi aventure penale ari ɓe naɓorte. Par ce que alaa ka tutiɗa, gurdam maɗa feƴƴa question réponse. Andu wona ko moƴƴani kaari moƴƴanma, wona ko moƴƴanma ko moƴƴani kaari. Ta yejjitu ɗum yo a yuni ko an tun woni kadna ɗo, ko an tun woni ka hoore leydi ɗo. Sa iwi ɗo aduna on wodaka. Donc mi fillito ala ko bonnata ruhu bani adam. C'est wi ruhu c'est ça la spiritualité. Mo wonɗa on tigri tigri ko ruhu ma. Ndu ɓandu ndu suttiɗa ɗon c'est juste ko emballage, ko box forom. Wona a ɓandu ma nde, wona inde ma nde, wona leñol ma. Mo wonɗa on to. Ko bonnata on ɗon ala hewtiti, ko bonnata on ɗon hewti nokkure bonde. Sa yi hoore ma e nokkure bonde, andu sa yawali moƴƴinde nder ma on, ko wontiri kon ka yaasi wontira e joni nder ko wontiri nder kon fewjanta ko wontiri ko yaasi. Hoolareji ma diina maka geru moƴƴina nder ma. Umu Diallo, si Diallo Daoud e wi buy hande no e piiji bonɗi hewtinaali ɓe ɗiɗo si wona piiji ɗiɗi, nokkure bonde e yimɓe bon. Merci Alpha BL. Donc tuma kala yiwɗa e hoore ma nokkure bonde ma yimɓe bomɓe yiɗa hakkunde maɓɓe, andu watta ngila. Sa wonali bana adama tuttiɗo fiya wawa waylude nokkure ka wonɗa ɗon, ma waylodira e yimɓe ɓen automatiquement e nder balɗe nogay a fuɗɗoto ñembude jikkuji maɓɓe ɗi.
nder balɗe nogay a fuɗɗoto ñembude jikkuji maɓɓe ɗi. ɓiɓɓe mon buy ardata. C'est ça la réalité. ɓiɓɓe mon pus ardata. So min ɓe ardata na wonde ɓandu ndun arata, ko ɓiɗɗo ma on woni ardata. Mo anduɗa on ɓiɗɗo ardata, on ɗo maayi. Nokkure warimo woɓɓe waylini mo, il ne va jamais. Sa yiɗa mo anda e oɗo, ce n'est plus mon enfant. Parce que boy yalti koko ɗannina yalti. C'est-à-dire mawɓe hendi ɗannini kor sikki ɗum no wonde nafoore. Ala nafoore. Nafoore fus ala e ɗanningol ngol. Ɗanningol ma ko jonnugol ma diina fenaane. Ka yiyata bana adama no hooli, si fi jinna haalama, malaika haalama, fi karamugo batini haalama, kala ko yiɗa bana adama, kala ko o yewta kanko imo hooli ko ɗannina. Na tagu ma ngon non, tagu ma ngon ko a miijitotoɗo, ko a taskotoɗo, ko a ƴiwitotoɗo, ko non tagiraɗa. Ko goɗɗo ittata kumpiyesunge ma, loota kum haa kum laaɓa, fitta itta fes, yiltitte ka ngurdan hoggo ɓoggi, ka tawata an hiɗa waawi hoolaade ko woodaka. On te prépare pour être arnaqué partout où tu vas. Ko non neɗiraɗa. Parce que kamɓe ɓe hooli ja ne'ama ndin ɗon neeɗi. Kala ko heɓuɗa on sendode. Mais finalement, ils vont te perdre. Ils vont te perdre. No gasa ka fuɗɗode ɓe heɓirte nafoore. Mais à la fin, ils vont te perdre. Parce que ko woɓɓe go récupérer complètement. Donc nokkure bonde, yimɓe bonɓe, koko raɓata. Tawi min gami bi kaari no tertuɗin haalaji. Wona a hay goto sona ko wonɗa. Wona a hay goto sona ko wonɗa. Donc may. Jon non yahnen toɓɓere men nden partage le live. Goto kala ka hoore leydi ɗo no faala porgal e hunde nde woni yahande nde. Woni ko ngengu, ɗum ko business. Woni ko voyage. Kala no faala succès kan sa ndaari neɗɗo huulande makko nde, son objectif au début ko woni yahande ko koye moƴƴiro. Woni ko njula yaaka. Woni ko voyage, ko yaltugo ya aventure. Woni ko naatugol e dewgal. Woni ko janngugol. Woni ko wondi garji. Nokku wo ka aduna ɗo fof no kafi ngo miije ɗo. Sa yi neɗɗon tun o acciti piiji ɗin fof, o yehi o tutike o tamike e huunde, ma o suɓike huunde ko ɓuri e heewde ko mi inna fof, haray ɗaɓɓande makko nde nder ton koye ɗum ɗo moƴƴirmo. Kono non nande no moƴƴa. Kono wona business ji ɗin fof woni moƴƴude. Wona politique on fof woni moƴƴude. Wona aventure on fof woni moƴƴude. Ko ɗum woni hande moƴƴa. C'est là. Ko ɗum ɗo woni miijita, ko ɗum ɗo déclenchata ngaandi maandi. Ko honɗum waɗi faaleyan on e huulandeyan nden ka arande laawol nde mi yahanta ɗum ɗo koye moƴƴu, hande moƴƴirallam wal ko ɗo noon ban neɗɗan ka ko yaga ngal arata. Ko honɗum haɗi moƴƴa. Si tawno bana adama no landade hoore makko ngal ɗo landal hara na immagol yaha question réponse kammo e leydi ko honno wayi ko couleur honɗum piiji ɗi nafatama. Ngal ɗo landal ngal yahay ka wonkinma fi honɗum suɓandeji ɗi waɗɗa hankin ko ɗum wonɗa min hande. Golleji ɗi golluɗa hankin ko ɗum wonɗa soñude hande. Automatiquement ɗum ɗo ruttete laawol ka accutuɗa to ya yiltito haa to sanza piiji goo. So yalla wiyen ka diina makko siratal mustaqima, yahe e laawol feewngol ngol ko firi ko laawol goonga. Si ko woni hingol woɗɗi sona muññiɗo seppata e maggo,
kono haqiqa on nafoore ko won nder ton a majjata fodde hiɗa ka gudrowal hiɗa andi ko laawol ngol ko neeɓa ma yawa a hewto yeesaare ka yaata mais siɗa ka ladde ala assurance ala garanti hay ko wiyaɗa wono raɓɓiɗi mais fodde hiɗa ka gudrowal ala podde drogue ala e prostitution ala e escroquerie ala e succès fenade lampu gerto darni hajji ala e sifa ɗin succès yawuɗo ko fenade piiji moƴƴuɗi ɗin yawata arde kala ko moƴƴi yawata arde kala ko woni gonga yawata arde ça prend du temps. Donc si Allah wima siratal mustaqima laawol fewngol ngol il veut te dire la voie de la vérité ko laawol hingol jooɗi sona muñiɓe wonta e maggol kono noon nafoore wongol e maggol ko e beteke a majjata sikki ala ko gudrowal ngal no holluma ça c'est la route principale ha saare ka yata donc haray ɗum ɗo no ɗo a huɓɓinde ngani mane sari en wii ka spiritualité kala ko wonɗa wiide Allah hande waɗanan okkoran o waɗino e ma atto o addude ma ɗo. C'est ce que le religieux n'arrive pas à comprendre. Ko si tawi a gollitiray ko jonnaɗa e si tawi a accay gollitirde ko jonnaɗa ko fewta e makko hani e soñjugol hiɗa andi ko yimɓe jelo woni ka hoore leydi ɗo donc torare mago on ton ko sonkugol e Allah nde wonno kala ko wonne wiide Allah ɓuttu Allah jawdi Allah kammu Allah leydi Allah ɓiɗɗo fappuɗo e ma a gollitira ka gollitira e ɓayi noon laawol ngol Allah wi ya rewgol no juuti a falaka no satti a falaka laawi ɗi banadama wiɗi ya rewe mum no raɓɓiɗi no newi no laba ɗin ɗon yiɗa faala kono ɗi majjinte mi fillito kala ko wonɗa wiwde Allah hande Allah hokkaran jawdi Allah jogaki kaalisi kono no Allah watta mum Allah mara mbuuɗi ko yimɓe lowɓe jogoto mbuuɗi kono no Allah watta mbuuɗi o ñamata o yarata o sodata goɗɗum ko ɗum torontoɗa Allah e okkore mbuuɗi torare ɗayin tan ko hombo jogii mbuuɗi ko an e min jogii mbuuɗi an e min hiɗen mari sonjaaji hiɗen mari faaleeji yeyi jittaɗin sonjaaji on to pay mi fillito accir ni torogol Allah mbuuɗi ça c'est le travail de religion hoɗa mbuuɗi ko on himo waɗi mbuuɗi e ma kala ka yiwɗa probléme mbuuɗi no waali ɗon habbi ma kono wonɗa dogande probléme kala ka yiwɗa probléme mbuuɗi no ɗon hino habbi ma mbuuɗi no habbi ko hombo arata jitta o probléme hino mbuuɗi enen noon ko en créeɓe kala fayda mo wiyeten ɗo gando c'est un fabricant des problèmes vraiment il ne fabrique que des problèmes ko ɗum waɗi koyeɓe wasindin yimɓe ɓe koyeɓe halku yimɓe ɓen ɓe heɓa cuuɗi ɓe heɓa oto ils sont dans la destruction totale de l'humanité kamɓe ce n'est pas apporter des solutions pour qu'ils soient payés koyeɓe détruise woɓɓe ɓe heɓa suudu ka ɓe wona ɓe heɓa oto mum ka ɓe wona siko woni ala battane mo ko embere yimɓe ɓe ñawduɗa ɓen embere yimɓe
ɓe sotta ɓe sottinanɗa ɓen embere yimɓe ɓe fartuɗa ɓen ko embere ɗum woni aljanna ma aljanna hey aljanna ma ko ga iwdata e mum jahannama ma ko ga iwdata e mum tu crées ça tu voyages avec ça. Merci Thierno Youssouf, merci Malal Fafaya, merci Aliou Bari, merci Bari Manji Soria, merci, bonjour à tout le monde. Donc waray wattane yilay nokkure bonde yimɓe bon jawdi no wona e nokkure c'est vrai ka hakkille ma yimɓe no wona e nokkure haray ɓe laɓahi ɓe laaɓi ka hakkille ma mais tawa nokkure nden nde moƴƴanama ah oui ta nde moƴƴanama nde moƴƴana cellal ma ngal ko ɗum min ni gande ɗen ɓurɗe ɗen ko fi wata miijito si wona ɗum bana adama wonata e golle tawɗe mbuuɗi ko moɓota kon ɗo fof ko sakki torta ko jonnu golɗi docteur ɓe ɓe jaɓata fi honɗum imo andi hoore makko imo andi goto arata dankomo ko kanko dankoto hoore makko personne ne viendra te sauver, personne ne viendra prendre soin de toi ta goɗɗo woɗayde ɗum kala religieux jo mo yiyata no waɗi ka hakkille mum ñande go goɗɗo ara e dannamo o sona ñande go Allah jippoto ka leydi ga piya gaño makko la pure bêtise du monde ɗum no tawa angal holorgol Allah siɗa holori Allah a holoray ala mo tafiyo si Allah ma on na lowɗo o tafata ko luyi ɗum waɗi tiiɗale ma hiɗa faala ñamude hiɗa andi on no gerdata heɓa ko ñama hiɗa faala bugade hiɗa andi ka rewata heɓa ka bugol hiɗa faala ŋañade kala ko faala ɗa application wonno e ma kono si ari ka jawdi ko tamela si ari ka doole ala kame wawi partage le live. Donc honto non probléme woni tawata en fo ka arande laawol fuɗɗagol piiji men ɗin ko faala ɗen ko foodugol kono wona business ji ɗin fo woni moƴƴude wona dewle ɗen fo woni moƴƴude wona gande ɗen fo woni moƴƴude na aventure o fo woni moƴƴude ɗon hiɗa dowa landa na goɗɗo go dowata landade hiɗa dowa landade hoore ma fi honɗum yewten ɗon noon toɓɓere ɓurde hulɓinade nde merci Boubacar Biro Diallo toɓɓere ɓurde hulɓinade nde Alpha Habib Ba merci on woni wadde dewgal ma ngal ala moƴƴo golle maɗe ngal ala moƴƴo politique ma o ngal ala moƴƴude stratégie pehe maɗe ngal ala moƴƴude fof ko nder ga si nder ga moƴƴali ko wontiri kon ka yaasi moƴƴata wona ko yiyoto kon e téléphone o woni gollinde téléphone o ko yiyota ko kon e téléphone o no woni piiji puy ka téléphone ndi a yiyata kono ko ɗum woni nabude téléphone si ɗum ala ton ngaray ko foron jogiɗa jon ni noon ƴette needi ndi puy e men neeɗiɗa ko needi hulɓiniɗi e haaldiraɗa e ɓon na fof on va pas généraliser iɗa mari neediji kelluɗi mais needi majorité on hulɓini kon ɗum woni ɗum nanugol e jentagol wona guutu misal ɗo joni ko andirta bana adama on no ɗannina si goɗɗo no yewtudema hara yiɗa nanudemo kanko mais kono wona kanko wonɗa jentade ko mande yiɗa nawnu kon ɗum woni ɗum ko min mi woni yewde kon ko ɗum wonɗa nanude kono ko hombo wonɗa jentade koko wonɗa wi'itade konka nder hoore ma wonɗa jentade anda nder toɓɓere ɗo si famike
ko ɗum yaltu e felugol yimɓe ɓen. Yimɓe ɓen ko ɓe neydi maɓɓe ndi, ko ɓe gandal maɓɓe ngal, ko ɓe diina maɓɓe kan, ko ɓe hoolare maɓɓe nde. Wonaa ko wonɗaa ɓe yewte kon ɓe woni e jentade ɓe nande ɗum ko hoore maɓɓe ɓe woni jentade. woy mana ko min mi woni yewde kon ko nawna sel woni yewde kon ka base ɗo ko ɗum wonɗa nande. Si tawi hiɗa hiisi a waylaka a ittaka e neydi ma ndin ittalima e bane adama yagal, haray ko min wonɗa jentade kadi. Tu peux analyser ce que je dis. Hiɗa wawi déconnectude hoorema e yewtere jiyan, déconnecté alam min kadi e yewtere jiyan ɗin, et puis tu tombes dans le raisonnement, yahaka raisonnement, yahaka haqqil. Kono si tawi hiɗa naya ndiyan neydi hulɓinidi, haray tigiri tigiri ko moni yewde kon hiɗa nande, mais ko hoore ma nden wonma yewtude kon ko ɗum wonɗa jentade. Ko ɗum yiyata buyno jogii yimɓe ayɓe ara ɓen anda ko ɓe ayɓe. A yiyay buyno jogii waɗi étiquette ji e yimɓe tawa en réalité wona ɗum ɓe woni. Ko ɗum ɗo woni bonnude dewgal ma ngal, bonna business ma o, bonna politique ma o, bonna aventure ma o, bonna kala relation mo jogiɗa fi honɗum hiɗa yewtudude yimɓe ɓen, hiɗa nanude. Ça c'est le côté animal. Hiɗa nanude kono alamo jentade. Ko tuma jentiɗa si faama, ko tuma faamuɗa si kulol ngol iwa, ko tuma kulol ngol iwi si mo wonɗa on wawa howondirde yimɓe ɓe. Sona ɗum gasata, sona ɗum haray ko e fenande wonɗa. Ka fuɗɗode relation ji ma ɗin tout va bien, mais à la fin ka fuɗɗoje golle ma fof no moƴƴi, mais à la fin ka aventure rien. Parce que hiɗan neya ndiyan neydi hulɓinidi, ka bana adama jooɗoto yewta ɓiɗɗo makko goɗɗum ko ala dalil, tawata fijir ɗum. Sa inni ɓiɗɗo ma jinna wawngi sappade inna hinogi, sa watangi sappade accu inde mum nden ka woni ɗon ka ɓuraɗo. Sa inni goɗɗo no geri goɗɗo yo taw hiɗa wawi addude ɗum A plus B, sona ɗum accu ɗum ka woni ɗon. Sa inni korteru taw waway ndu yaltinde ɓiɗɗo so heɓali duuɓi jeɗɗi ɗin pijita haala. ɓay si o hoolike konko o yi'aɗo, o hoolike avant 7 ans piiji ɗi o yi'aɗo, ɗi o wawata expérimentude, o wuuri dañ e fenande ha o maaya. Hande kadi o wawata jentade goɗɗo. Ko honto woni jentade yimɓe ɓen, koko hoore makko nde woni mo wiwde kon e fee ko neɗɗo woni yewtude kon, ko ɗum woni jentade, ko ɗum o jaaboto tun anda. Nde o jaaborma a anda kisa, nde o jaaborma ka commentaire ji, nde o jaaborma ka huwodiral mo, réaction makko on hollete kisan an ko yewɗa ko il n'a rien capté, rien absolument. Ko ɗum o nani, ko ɗum o jenti, koko hoore makko nden woni mo wiwi, ko ɗum hoore makko nden woni mo wiwde, koko hooli ko. Wonɗo e fedde ko fedde nanata, wonɗo e politique ko e politique nanata, wonɗo e hoggo ko e nder hoggo nanata, wonɗo e fenande ko e nder fenande nanata. Par ce que kanko naɓi hoore makko to Allah wiya ya wonɗo. Hiɗa wawi sendude hoore ma e hoggo e politique e diina, hiɗa ton ɗin piijino ton, ta jaɓɓu wonon hunde wotere. Accu hunde nde wona ko nde woni ko, wona bana adama mo wonna, par ce que à tout moment hiɗa wawi waylade. E fillito saa'i ɓe hiɗa wawi waylade. Ça va te faciliter la transformation. Mais si an e hunde nden o woni hunde wotere, comment la transformation va s'effectuer?
ça sera difficile ko ɗuyata yimɓe ɗo waylagol maɓɓe no satti hay ɓaawo ɓe faamude ko e penale ɓe woni hannde kadi ɓe wakkili maayangol nden ɗon fenade fi wota koyɗi maɓɓe ɗin mbut oy no woodi yimɓe immiɓe dari fewɗo ni piirugol fi fenade nde ɓe woni e mum nden wotande wonu fenaɗo wata ɗum juhe c'est parce que kamɓe e hunde nde ɓe woni nodditande ɓe woni hunde wotere woni fusion tawat ɗum kammungo hingu ɗon nangen noto koode ɗen noto kun kala no woni kam woni no dogude e laawol ko ɗum Allah wi'e kun kala hoodere no dogude e laawol bani adama fuu no représente hoodere hiɗa jogii laawol ka doga si a falji ha a humike e hoodere goo an a yiyetaake hannde kadi ko nden ɗon hoodere yiyete mayi donc si min mbiɗa yewtude ko woni yewte kon on appelle ça la réalité c'est-à-dire le présent c'est-à-dire la conseil ko woni yewte ɗo kon ko haqiqa mbiɗa yewtude min na woni yewte kon ko gonga mais ko haqiqa mbiɗa yewtude kono noon hoolareji maɗi diina ma kan fedde ma nde expérience ji rewaɗi maɗi no wawi arde bloka ko min mi woni yewtude ko hara hande kadi kaka nder hoore ma wonɗa nanude yewtireji yanni et là c'est grave koɗo yiyata goɗɗo no mono ko goɗɗo yewti no fiida ko goɗɗo yewti ma wurina no kella no cowto ɓawto ɗum ɗon fof landoɗamo ko won ɗum monimma e yewtere makko nde tawa o watama sifanade wona ko o tigi yewti kon o wata yewtude sona étiquette ji wonɗi e o tigi daari hoore makko nde daari telende makko nde daari leñol makko daari fedde makko nde andi wona ko honɗum ko landiɗama ko honɗum o yewti ko tawata bonima o wata haalde sikki o nani kono ko hoore makko jeɗɗi yiya goɗɗo no kella no welto no siwra ko goɗɗo yewti landama wala ko honɗum o yewti gando ɓiidimo ɓi waliw andi bona ko o tigi yewti kon o jenti ko hoore makko hoolare nde o hooli o tigi nde ko kaari ko ɓeyani si Allah rondima nden nawnare ko nden nawnare woni tappude buy ka amanti ce sera très difficile ya woni dewgal très difficile jawdide wonɗa ɗaɓɓude yo nafa parce que iɗa wuuri nder gurdam qui n'existe pas en réalité c'est pas une réalité wona an non ko koyɗi noon ce ne sont que des illusions accu diina wona feere ko hooliɗa hannde e fe diina kan no wawi wonde goonga no wawi wonde fenade si Allah ɓeydoyi duuɓi maɗin e faamuji maɗin ça sera très facile de te transformer parce que y a pas une fusion maintenant si ɗon famike accu politique wona politique e nder duuɓi ko ɓeydotoɗa ko e sayi on Allah wooday ko holluma ça sera très facile la transformation waɗi thérapie no satti ha accu dewgal wona dewgal accu firo fenande menen ko wiɓɓe ɓe ɓuri a jeeya goɗɗum ala perde goɗɗum hacci dewgal woni dewgal ko partenariat iɗa mari haqqeji wondiɗo ma ono mari haqqeji iɗa wawi kaasude mariage on kawno noon kan kadi mo wawi helde dewgal ngal si a woniɗa dewgal ngal woniɗa no duuɓi ɗin juutirta noon sattantama waylagol par ce que so ala waylade no duuɓi ɗin juutita noon a ñidday partenaire jon ko jeelo añata wondiɓe mum par ce que la personne ne se transforme n'évolue pas ne change pas
ndaaru buyɗo no wondaka no duuɓi ɗi on towirde noon si tawi oya waawi ɓeydaade oya waawaani ɓeydaade ɓeydiiɗon waawata yahdude mo ɓeydaaki an hiɗa yewtude ko fewndi kon hannde kanko e mo nanude ƴiye pati makko yaadata haray himon honɗum woni jentade ko diina makko kam gandal ngal o ne'a expérience yi rewaɗi makko ɗum yiyata goɗɗo si o iwi e dewgal pervers narcissique ka wonano sa'ede piye janfe siko sonnajo kala gorko hay moƴƴo ari e makko o wata famɗo sikkay ko sifa o yani wana noon gorko so wi e dewgal manipulation ka jiidirawo manipulata mo turamo ɓanta hoppa tappa senda mo e jawdi makko e musidal makko wayla mo tappa artira tappa kala debbo mo fotti mum mo sikkay ko sifa o yani parce que o ala nanude ko yimɓe ɓe woni haalde kon e ko woni wadde kon ko woni kon ka hoore makko woni nande on jentade ce sont des personnes malades ko ɓeɗo ɓuri hato jinde en accompagnement thérapeutique. Merci Oumou Kayrisso depuis le Canada, Ottawa. Merci beaucoup. Merci ma soeur. Donc haray feƴƴe nden ɗon toɓɓere jaɓu wonugol waɗu distandaaru otoje ɗen sino dogude ka goudron a yehi ɓe inna distance de sécurité ko ɗum an ka si oɗa darike darande yawde hiɗa waawi ƴewitaade ferenji maɗi ɗo ya hewtude sa koolino c'est problème kala otoje ɗe yiɗa no yaha ka hoore laawol hiɗe nunnodiri ɓuri hewde ko wongal ngal ɓaawo nunningal ngal ko maayo ngal ko wona ngal pooɗede buyi e men ko maayo ko ni humorɗon e yimɓe ɓe si fi diina haalama haaji men ngala e dalil haaji men koye banade mawni ko woni ɗum kaari wi a luddi kus par ce que kaari kadi ko sukfa ko woni ka hoore ma ko woni ka hoore makko Allah wi ko andu am ni par ce que alhaali mo wonɗa on deññande kaari anda ɗum hiɗa e nder drogue hiɗa e nder prostitution hiɗa e nder deal hiɗa e nder mafia hiɗa e nder nawnaje hoore hiɗa e nder bon out a golli ha batiri ma ko landi ne contacte pas ces gens là na domaine maɓɓe na ko ɓe andi feƴƴin gandal mum no ñamude sadaka gayni jangude no ñamude sadaka il ne connaît rien de la vie il va compliquer ta vie udditu ɓurana on janganamo hoore ma ka wonɗa fimude drogue ɗon sa jangi ɗon ɓurano ko Allah yewtay ma ɗon kon ko honno fimowo drogue ndikkirta ko ɗum o yewtay ma ɗon ko honno yaltirta e ɗum suudu drogue fewno ka wonɗa ɗon dans la prostitution sa udditi ɓurana on a jangani hoore ma Allah ko kankon ma yewte ɗon e on a haali mo wonɗa ɗon par ce que yewtere nden a tawa hinde arde e yurmede hinde arde e gikko mi haalde ɗo hunde wotere kala yewtere nde ardali e yurmede nde ardali e gikko nde ardali e faamugol wonaɗo yewtede on yewtere ɗon wawata jawde c'est impossible wawata yawde yewtere noir blanc non ɗum marchata ça ne marche pas donc buye mon no doglude e dolle culpabilité parce que question réponse wari o na Allah wonma jabade ɗum ko bani adama wonma jabade sa jangani hoore ma ɓurana ma a taway Dieu e amour imo andi ko wonɗa e mum ko nawde wonɗa Allah no andi ka wonɗa ɗon e ko wonɗa e ok partagez le live qui est là Oumou Diallo merci aray e saay ka nder ngurdam ma tawata no satti ça c'est vrai taw no satti mais tatajo
taƴago none wo none no yiirɗa hoore ma e o gurdam aduna ɗo, hay si tawi ko wonɗa e mum ko ɗum ɗon ɓuri bonde ko aduna ɗo, ko min nayi ma ɗum on saayi ɗon, tes moments critiques de ta vie, évite le religieux. Sanga ka tawata tu es dans une situation honteuse, situation malsaine, situation critique, woni ko économie sociale, kala ko woni, il faut beaucoup éviter le religieux à ce moment. Beaucoup. Yirtito e wonki maaki, jento ko hatto jinɗa ko fof no e ma. Jento wonki maaki est directement connecté à son créateur. Ruhuma on ko e taguɗo ma on tigiri humi. C'est ton corps qui est détaché. Yirtito ton. Hay si tawi alhaali ma on no jiiɓi complètement. Kon ngalla wi'ay ma fewno ɗo. No woodi nafoore koko wonɗa e mum. Quand tu ouvres le Coran, dans des situations, des moments difficiles, Allah ko attatoma wiwde, il y a une leçon dans ça. Nafoore ɗo ga. Non, nafoore no ton. O expérience mo wonɗa e mum ɗo, nafoore no ton. Connexion ji no nder ton. Mais a wata famude, Allah ko ɗum wi'ay ma wata famude. Il faut beaucoup éviter les religieux. Il faut aller vers les religieux lorsque tout va bien. Mais lorsque ça, parce que wawata gérer de kamɓe les crises, ɓe wawi gérer de ko wondi kon e nafoore. Mais ko boni kon ɓe wawata gérer, c'est pas leur domaine. Kamɓe ko fantaisie, c'est-à-dire no ayataji goɗɗo maayi, no moƴƴi, joganaaki hay gooto, no moƴƴi, bakka to ala, no moƴƴi, o bonnani, honɗum yaalayi. Ay yow neɗɗo. C'est des gens qui vivent dans l'illusion pénale. Ɓe haala fi banade mo ngara mo on neɗɗo mo wonno tuɓɓe yimɓe ɓe wonno toñude, sonnaɓe makko, ma modiɓe makko, ma ɓiɓɓe makko, ma gollo ara ɓen no kirɗa. Accu hakke yandade ma ay on neɗɗo. Arrêtez ce genre de marche, évitez les religieux quand vous êtes dans des situations critiques. Ko ɗum woni feetinde ɗo buy. Parce que ɓe rondete bagage wiyeteɗo culpabilité. Cikka ko Allah, na Allah. Allah kan sa consulti mo on saayi ɗon, o innayma moƴƴere no e koko wonɗa ɗo. C'est ce que Dieu va te dire pour te calmer. Moƴƴere no nder ga, c'est pas 100% mauvais. Moƴƴere no tam. E to fama tun darsi o connexion ji no to. Allah wiyete aduna on o aduna mo mi adduma e mum min mi waɗananoma formation atto arde, mais mbiɗa waɗi e ma kala ko hato jinɗa mum fiyata ito aduna. Tu n'as pas suivi la formation. Allah inte c'est ça la formation. Formation on ni. Ko formation on ni. Eto gañoɗa aduna on jannete piiji, Allah inna wattañila e mum, wattañila hoololam mi a yaltay, mais yaltude e gandal ngal ɗum ɗo no formudema, ɗum ɗo no tafudema fi keɓal ngal mi maramma. C'est comme ça que Dieu parle. Koko wonɗa e mum ɗo hande, o drogue, o deal, o prostitution, o escroquerie, o abus de confiance, o mafia, o naggeyagal, kala ko wonɗa e mum, o aventure bonɗo, lampe gertoyagal, miɗa maramma geɓal. C'est ça la formation. Forme a yehi ɗon a yiidi e wiyo lettegabaro malaika ñañaña o feeti dara e targa feeta. Il n'a jamais connu le terrain. No jangude no ñamude sadaka, gayni jangude no ñamude sadaka. Kono marɗa ko yewtita e ñamowo sadaka. Merci David Panga. Kono yewtata e ñamowo sadaka. Quelqu'un qui n'a pas affronté la vie, le terrain, la souffrance. Kono marɗa ko yewtata.
noddu neɗɗo rewɗo e sifani ngal haaliji kala ko rewɗa e mum goɗɗo rewi e mum. Donc il faut contacter Naouna Selli thérapie kala hato jenno thérapie e yewtude ɗe ɓe tout est payant chez Naouna Selli. Formation fi dewgal ma ngal, fi ɗaɓɓere ma jawdi, fi wondigal ma yimɓe, tout est là. Kala ko wonɗa e mum hande goɗɗo rewi e mum. Ko ɗum waɗi si Allah wi ikra, kala ko wonɗa mi sona hara a faala inventude, a faala innovude, addude question anduɗo ko ɓuri hewde ko goɗɗo rewi mum mo jogii master. ɗon haray ko ɗo wonɗe hattude hannde ɓe yimɓe tawɓe siɗa yewtude e maɓɓe eɓe nande kono na am ɓe woni jentare ɓen no nawni ko ɓen sakkitorta ka yiyata wonno luuɓede ka moccoɓe ɓe no doga ɓaawo mbile e baatini wona goɗɗum ko hoore maɓɓe nden woni ɓe lettude ala ko halkata bana adama hewti miijoji maɗa certo jinna ɓaña honto ngi woni ko woni kon ka hoore maɗa ɓuri jinne dépensé par ce que a ekkitaka miijitanagol hoore ma wuurangol hoore ma wonangol hoore ma daranagol haqqeji maɗa kono wuurirta si tawi hay daranagol haqqeji maɗi a ekkitaka donc kala mo yiwɗa si a yewtimo wona ko yewtuɗa komo woni faamude andu ko hoore makko woni jentade ɓen ɗon si ñawdaka sakkitorde gurda maɓɓe ɗan ko ɗum wonta zombie c'est-à-dire ko feetuɓe ɓe tuuna feetuɓe ɓe ñamataka laabi kono ko zombie koko feeti ɗum no heewi hakkude mi yi ɗum hay woɓɓe no waɗa mawɓe musiɗa hara c'est un vrai zombie j'ai vu ko sa yewtiti e makko noon yiya i capturie donc ara ko ɗo wonde hattude mi anditina on Naouna Selli thérapie na waajoto donc wata arɗo nana Naouna Selli no haala inna o nani diina haalirte kaari no beewino nami noon mi waajotoɗo baaba wona mi waajotoɗo sakko mi ara ɗo mi suɓane haala woy koye wonaɗa ɗandinirede ira ko a ɓay mi ɗandine wona mi waajotoɗo ko ɗaɓɓuɗo yo goɗɗo feewi was pamon to men sa feewi ko naferon ɗum si a ɓoylike ko naferon ɗum min mbiɗa faami goɗɗo feewata soka ñande mi jaɓi donc ça ne sert à rien waajago goɗɗo min mbiɗa faami goɗɗo feewi o ñande kanko o jaɓi ɗon ko ɗum ɗa waaja Naouna Selli ko yeeyowo thérapie ko noon thérapie ko ndiɗɗa ina wondi ɗo e ñabbeli bus docteur jo ñawdantama ɗi ko ɗum woni bonnude cellal ma ngal ko ɗum bonnude wondigal ma ngal ko ɗum bonnude jawle maɗe ko ɗum woni hadde ɗan sa sikki noon moccowo no wawma yaltinde ɗum tu te trompes na lawol goto tout se passe dans ta tête ko ton yahata kadi yaltina goɗɗum naada question ko ɗum wiyete thérapie kadi ko yaltingol goɗɗum ko tawata ala nafoore hay sino marno nafoore acci nafude immorde e hoolareji e penale e gande e kulolji lontinira ɗum ɗon goɗɗum nder hoore ma nde no waywa ngesa si tawi ko rema ton ko wona an remi wota wullito ka soñugo par ce que na an remi yeltiti darta ko won ɗum rema ton ila ko wonɗa payko gonɗum ɓe remi ka nder hoore ma wona ton ko nafay ma ɓayna an remi nafatama si wona an remi ko ñande remuɗa o nafay ma ko woni ga kon si wona an remi nafatama Naouna Selli ko yeeyowo lekki ɓuuri nawnaje maɗen ɗe fo pet majje sa yiɗi ala dikkude ɓuuri no ley heyre nden no tuuni ɓuri ko tuuni ha nden no tuuni kaaƴe no heewi nder to ɓooƴe ɗen no tuuni kaaƴe tuundi no heewi to par ce que tuundi ki yaltade wonta e kaaƴe ƴiƴam maɗa no tuuni donc kala nawnare arde adoga ñaama e comprimé minen ɗo ko ari wo ɗaɓɓa e laawol kisa kala ko wi ɗo pensa yaha eɓe heyre ma nden e ɓooƴe ma ɗen jogotoje sino laaɓi ƴiƴam maɗa laaɓi ɗe lekkere ɗe wona ɗon jonnode mi Allah ɗo gundo ko ɓuri ko naa o ñawdata min naafo
koko wonda wullitade ko lesimto ko ɗum waltinde hondaɓe ko woni ndikka ko yawgol ka ɗaɗi ko ɗum dikkugol ko yawgol ka ɗaɗi the root cause. Michel Pouye mon ɗon wonde nawnaje ko ventilateur on ma nawninde ko climatiseur ko beere e mayneje ko jus énergie yahu ton ɗaɓɓita ko honton nde nawnare woni woɓɓe mum ko tuundi ara no saltiɗi ha maari yahu ton woɓɓe ton ko angal memminagol joɗinoke hakko ɓe woni poto eɓe woɓɓe no ton ko angal nange ngalaɓe takkude woɓe barki nange memata ɗum kañum si nangen tappalima a décharge e vitamine D complètement non a juutay ñawdade nange tappatama a juutay ñawdade baba woɓɓe mo no nawni ala ɗanade lekki lontotoki ɗoygol ala ñande wo ñande ɓandu ma ndu tappay kiɗɗum itta remplace adda kese ɗum ko sa gaɗaniɗa na noon sifa ngol ɗoygol ñawliɗo ɗoygol ñawliɗo nagol ɗoygol lampu gerto nagol ɗoygol ɓen yimɓe heɓatagol ɗoygol ñawday nawnaje gono ton que tout simplement tu ne produis pas la dopamine ala hewde ka weltoɗa ala hebde ka bugoɗa ka weltoɗa ala hebde ka ñama ka weltoɗa ala hebde ka weltoɗa no wodi ñawdeteɗo ka thérapie ko ɗaɓɓugol tum hunde mum weltinay kumma tappa kum ɗo naɓa kum ɗo répéta kum ɗo e nder ñandagasi ko laaɓi labdani sa andu moƴƴere ko waɗanɗa hoore ma ɗon kon a natata e suno e ande ma bunde penal haray ko ɗo ko ɓe ngaddude hannde. Assalamu aleykum wa rahmatulah.